Hello guys, muri iyi video yo kwereka ubundi buryo wakoresha muri telefone yawe ya Airtel Image ukarangira umuriro iminsi 3 bikareka no gushyuha. Iyi ni part ngiye kubereka, nizera ko warebye na part 1. Iyo utarayirebye ni musaba kureba part 1 uburyo wakoresha muri telefone yawe ya Airtel Image ukarambya umuriro iminsi 3 bikareka no gushyuha. Iyi ni part ngiye kubereka uburyo wakoresha telefone yawe ukarambya umuriro iminsi 3 bikareka no gushyuha. Izi telefone za Airtel Image buri ikintu tuziziho ni uburyo iyo ufunguye wifi cyangwa internet, ikintu cya mbere ikora ni ugushyuha. Bongeye kukwereka uburyo byose wabihagarika. Telefone yawe ikarambya umuriro iminsi igera kuri 3 ikareka no gushyuha. Muri iyi video nibyo ngiye kubereka, ngiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Vedaste. Kamanzi nakire wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube bicano bwa mbere, uhawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Niba ari ubwa mbere wigize kuri uyu muyoboro wa YouTube bicano bwa mbere, kora subscribe ufungura inzogera. Ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge jya ubibona mu ba mbere. Reka nsuhuze abantu bari mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo n'amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, bose ndabasuhuje. Abari hanze y'igihugu uraba agaciro kuri njye, mwese turabasuhuje. Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, muhawe ikaze kandi turabasuhuje. Muraba agaciro. Nta mpamvu yo gutinda rero, reka dutangire. Let's go. Nibutsa ngo muri iyi video, iyi ni part ngiye kubereka y'uburyo wakoresha muri telefone yawe ya Airtel Image ikarambya umuriro iminsi igera kuri 3 bikareka no gushyuha. Muri iyi video nicyo ngiye kukwereka. Muri izi telefone za Airtel Image iri gukoresha internet cyangwa wifi, ujya kubona telefone irashyushye, umuriro ukavamo wihuta, ariko ngiye kukwereka uburyo wakoresha muri telefone yawe ya Airtel Image ukarambyamo umuriro iminsi igera kuri 3 bikareka no gushyuha. Mugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Vedaste. Kamanzi nakire ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube bicaro bwa mbere, uhawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Niba ari ubwa mbere ubigezeho, kora subscribe ufungura inzogera. Ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ugiye ubibona mu ba mbere. Kabisuhuza abantu bari mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba n'uburengerazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abantu bari hanze y'igihugu namwe turabasuhuje. Muraba agaciro. Mwese turabasuhuje. Nta mpamvu yo gutinda rero, reka dutangire. Reka dutangire.
cya mbere ugomba gukora, uraza muri application ya settings, nizera kuri kuyibona, uraza uyikandeho. Tugera ahantu hameze gutya, mwihangane ka gafureshi ntabwo nibwo nyine ugakoresha kubera iyi application ya settings. Gusa uraza urebe hano gatanu handitse batiri, nizera kuri kuhabona neza, uraza ukandeho. Ndizera kuri kuhabona. Uhita ugera ahantu hameze gutya, urahita ugera ahantu hameze gutya, uze hano kuri battery usage, ahambere ukandeho. Ndizera kuri kubibona, urahita ugera ahantu hameze gutya, barakuzanira izi application, bakwereke uburyo zitwara umuriro muri telefone yawe. Urabona nka WhatsApp sinkunda kuyikoresha, itwara 1%. Urabona harimo izo nadakunda gukoresha. Urabona nka phone itwara 8%, TikTok itwara 10%, Canva itwara 10%, Reels itwara 14%, YouTube itwara 33% na CapCut. Urabona iyi Steam itwara 434%, biba yararengeje. Screen itwara 58%. Ubwo uraza urebemo iyo application itwara umuriro cyane, ubwo uraza uyikandeho. Iyo umara kuyikandaho uramanuka hano, ukanda hano ku ka gatatu restricted, ukandeho. Bariho ukanda ngo iyi application ntabwo izongera gutwara umuriro nk'uwo yatwaraga. Urasubira inyuma ho gato, wongere urebe indi application itwara umuriro cyane, nayo uyikandeho. Iyi screen ntabwo biri gukunda. Uze hano kuri CapCut, kanda hano ku ka gatatu kuri restricted, ariho ukanda. Usubire inyuma ho, uze hano nko kuri YouTube, uze ukanda hano kuri restricted, usubire inyuma ho. Ubwo uraza urebemo application zitwara umuriro cyane, ujye ubikora kuriya, ukorere iyikandeho. Urageze uyikandeho, ukanda hano kuri restricted. Bivuze ngo iyi application ntabwo izongera gutwara umuriro nk'uwo yatwaraga. Ndizera ko ibingibi umaze kubibona. Urasubira inyuma ho gato, uza hano kuri battery saver, uza hano kuri use battery saver, ufungure kano kantu. Urabona ko ibara rya screen rihita rihinduka.
ririya riba ririmo ritwara umuriro cyane, ubwo uraza ugafungure, usubire inyuma ho, uze ukanda hano kuri power intensive apps, aha hasi ndizera ko uri kuhabona, urabona hano barahita bakwereka application zitwara umuriro cyane, uyikanda uhita ukanda hano kuri restricted, subira inyuma urebe n'indi, no ukanda kuri restricted, subira inyuma ho, uza hano kuri app standard by optimizer, nizera kuri kuhabona, uraza ukandeho, urahita ugera muri izi application zose, urahita uzigeramo, reka dukande nka hano kuri TikTok, urabona iri close up optimizer, iyi ngiyi urayireka, uraza urebemo application nk'iyi ngiyi enable app optimizer, uraza ugafunge, ze no ku yindi app izo urajya usanga ziri enable app optimizer optimized, urajya uzifunge zibe close, zireke gutwara umuriro, ubwo uraza kuri izi application ziri enable app optimized, urajya uzifunge, izo urajya usanga zifunguye, ubwo urageza kuri application zose ziri enable app optimized, uzifunge, uraza kuri application zose izifunguye kuri app optimized uzifunge, ndizera ko uri kubibona, ntabwo izo application zose nazikora ngo nzifunge, kandi ndizera ko wamaze kubibona ukuntu nawe urajya ubikora, video yawe iri kuba ndende, ndizera rero ko wamaze kubibona, ndizera ko twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, wabasha kuba wakwikorera izi setting kuri telefone yawe, ikareka gutwara umuriro, ikareka no gushyuha, ndizera ko nawe wabyikorera, wowe wakurikira akantu kandi step by step, ndizera ko nawe wabasha kubyikorera, ukwikorera izi setting kuri telefone yawe, ikareka gutwara umuriro, ikareka no gushyuha. Mwabanaga muri iki kiganiro, nitwa Vedas, niba ari ubwa mbere wabigeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, urasubscribe, ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Iyi yari part 2, nzabazanira na part 3. Kandi nubona iyi video wayikunze, ukore like, uyisharinga n'inshuti zawe, ibintu by'ubwenge nabo babibona. Hano mbaza ikindi kibazo muri comment, ikindi video nagukorera, ikindi kintu cy'ubwenge ushaka kumenya, utangiye gusubiza vuba cyane. Ndizera ko wamaze gukanda kuri ako kantu ka subscribe, niba utaragakandaho ugakandaho kuri ako kantu ka subscribe, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere.
Bye, duhure muri video zitaha.